nami pite tuni jong UK ne ten PR handball na thu le pu ginjawal jong ITLF spokesperson le KZC in UK ne ten point thum api nau thu a nampi conclave tungchanga athu sei na ho mipi na tamzo he lo lai diu ho ingai wa ibet ki diu hi in abula pana achai ne geya in a betwa in ngai divin timna kan nei kinin hi tan UK ne te thupon ga ngai hlamasa u hete UK ne United KUKI National Army in Manipura Popular Government kisim na a KUKI jo emile hon pandalo dingin hetsa na ahin nevin wang hom ni achun UK ne in thuso bolvin nam hi mipile UK ne in chi hoi te hen ti dei sa na le achi sa ki hlep tha na lui ho avela om kit ding akimu ta zi in Popular Government kisim thailo ding a hi ativin hi political spearhead na mipi in angan siu yasu spokesperson so media a Popular Government kisim zawa ese muding ha satna akimu na bana izaka hi Manipur government kichep na a ithalut diu akimu ta zi in mipil hendo emle zo sikoma sarkar sim na a pan ala lu diu a hi tin athusu uchun a seijuvin hi namngai lu di ta chu ki resign zo tadin ko na anei UK ne in thupi khota velni chan zong ki pe hitan chi a ki wote te a hi lo le aki pe le om le ain sung mi chana ku ki gam sunga thu sei a hi lo le panmun alo lo ding thi chan got na vai ge a hi lo le vai ma a ki chan sa dingin thupon chun a sei be na hi NP hi ki ngai theina ta hi theina dinga phachi sa namsi pai ten ana bolji u ama ho de sa tum NP lamkai ahin pan sa jingu hi tu chung election a bol ta lo dingovin namsi pai zo se tim na anevin free and fair election achi lo aki het do le nampum pin ki pom loading UK ne in nampu mangcha a na tong a het do le phat na diu ki su tu ding hi tin thu so chun a saving hi chamdila ki hlen hi nampi adinga khunung chan ge ya dam na hi ding a hi ativin gohati conclave to ga so do na ding hiding ham ti a UK ne in lunglut ta avet a hin December first week chan ge ya mipi movement bol do na a hi lo kha le conclave so hi mo se hi in ki pom tolo ding a hi tin thu so chun a sei be ki nin hi namipi ten het diwa de chu November last week a hi lo le December first week ho a hi nampi conclave ki ding a hi in amasa gohati a omjong chu namipi lamkai tamzo in ka sungwa ki het thiam lo na ho tampi ki het themin a fruitful in aga om se e atiu chu a hi in amasa a conclave u ginjawal jong holim na resolution ala ho thu het lo ho thu se na ho hi ga nga hi tivin tuni adinga chi video hin sim na ho hi a chaina hi sa ta hi ti ve tu chung nampi conclave gohati achen sulam kai ho in detail ten report apiven aki ho now political dialogue ne na ho a condition ho ki ho da no so report apiven so chana sei na wachin they want a chun ekemi chun government policy to a government policy UTP ding thui UTP ding thu hi om na hi ati ai wangin ki thei pon te ti kam chang ho chu amang cha pon a policy om poi ti thu ya bo to say in ai wangin second day achun i tilang tu UT thei ta pon te tilang tu sei ta lo in na de manu hi na mu thei na ding lampi ti ho chu eco move copy vetin article 3 article 239a le article 244 a zong naman cha ding he ti ho chu ama interlocutor pa chun ni ho chun base a chu demand na bolwa phai lo ham ti zo chun a sei pen chu chu vet sa I phama vet sa ti le ama nge na kam chenga UT to policy on point ati wangin I demand pau imu hindi was lampi constitution article on sa say pin chudung zoi chen
aki hoto ven to December ting le hin next talk hi about ding wa hin chiwa topic ding chu land rights hong hi ding a hin igam sungwa ini le go u achung hil anui a igo gam go pa chu iti protect na bol no mo ham ti chu discussion December hile ani ding chia chu ama kam changa they wanna chu there's no policy for UT ati wanga chu talk hi machal jing in itile land rights ho igam la gu ho chu iti weng bit protect di ham ti ho chu discussion to next step ti to ji chen progress ome ti chu mi pi heading in kan se lang che phale I constitution a chu policy lo ti chu constitution a chu provision jinga hi ja chu a government in policy hi zong le ami pi ho in no ha wa itile government chen policy UTP ndinga policy iti ibol sa dung ham ti pa chu I focus on dingun give up tabanga UT muna ding hi ho tapoy I movement o ki chai tai tin lung hadai tamta holim na design itu chu hi zolo in mi pi ho zo in ipan khomwa government chu hit KUKI zo chate hi UT pi mong de ti policy iti sim sa de ham ti zo chu chilanga chu I focus on de umin ole chu chu kan chen bu he zang nan sei tabang chen lobby le advocacy ho che poimo ma man tu chung I conclave zang tam ta ki sei in IPP step la poimo ding ham ti ho political lobby MLA hon ein simwa MLA hon report pina lobby ball na ball sa dang so ein report win to asanga na sajole phazo lobby and ball to ding ho dang to ki sei in chiphalle KC subject ding in protest government pressure beating hot to KC khota nga ahin chia to KC in mabana itile public mobilization demand power to the government to pressure it beating to kyo homework hin chiphalle adivasi group hodang so ki sei do gingin adivasi MLA tamta min hi cho mangcha chu MLA ho takithu government ti pressure beating ti hong sa ki sein chiphalle referendum jong ki sei ging ket into chungchun referendum KUKI zo mi pi sunga chu referendum bola mi pi hon KUKI zo chate elo KUKI zo ho mi pin UT ka dei mong ve childang ka dei pu ve elo le me he ki patin separate ka nom mong ti mi pi apata voice apot alternation referendum jong ki bol ti jong che ki sei na hi ting le working group khat sim do aphai ti jong chu thulu na hong za na za chidin ka ging cha in mi pi le lam kai ho ki ka gap iti su rom ding ham su group ham ai lo ke si group to mi pi ki ka gap pa hi working group hon nan to wa communication gap pa chu su rom ding mi pi le lam kai ho khat thim to sa ding ti chu working group committee working group khat jong sim dai nomen it's all dang strategy tampi chum chong ki say in it's what born in ki say the hi jang le athang pia chu to kan say ho chu nampi conclave ki say in tu thing nampi conclave hi fruitful phachum pasama ma jing in ibol lo kha diung ka law in aji chu tu masang chun mun choma ngaidan chom lam kai ho gin mon na mun zo lo na kitai mon na tam ta isungo ang min I het sa wahin people's movement
GP loi ai lo le choma group tampi hi ong ping lo ding tabang khata lai chu to nampi conclave lamkai mun choma India skopi sanga mun choma chi khoma alung hai lo now alung kim lo now ai lo le adei le tu pho ai lo le ngai dan ho an sei khomo ni chu apada chu pan khom angai ti hi one voice a ti angai ti pa conclusion on ki bol the hi phachom ka sama ma in to ki padin zong mi a phun ni zong hyong tam ta pon ten KUKI zo KZC su group le MLA iteng pangkhoma KZC noi ami pi zo si so zo si pangkhoma kalsun khom dinga hi tha kira tha he ti chu i topic hi khatchat hi zong la neu khat nampi conclave chu to ki saya briefing neu khat kan bol he ki bai